ka district Nongklu Sepngi ka bahap hapok ka Riboy Presbyterian Synod kalayo ban pli bat rakhe ya umaumer jong ka jingdap ka baar pusan senam lane ka Silver Jubilee ha ka Balang Presbyterian D1 Riboy District. Ha ka baya ketika jing rakhe ka ban penlong menta ka shitayo lenter kata nadu ka arpu artarik naiwing arajar arpuway hadu ka arpu pratarik naiwing arajar arpuway lapli da utemen basan flying kamdet chairman ka district. Bat ha ketika juhi kasngi la yo ruban pelai ya ka souvenir da Reverend Crow Rampay, ha ka jing ya don lang Reverend NW Marsing, Reverend Precious Temung, lembat ki wede ki teman basan, ki nongkit kam jong ka district, jia seng kenthai, district CE Union, lembat u MLA ka nopok constituency ba Merrill Bonds e. Bat hadin balakan tiu yang ada rumah yang subhaban kuat ini. Bakum kata kecil kemen, bat kecil angu ya boleh. Doi ni hati baru. Ngapalat yang kena disubmit, katuk dan katuk masak juga mau, yang kejengkang ke kejengkang apa senang, kadistrik Nongklu Sepngi. Kebangunan pun tak mesti ke artarik, ke artarik. Lalu membawa sedang arta, apoi, hal ini kebawa perspektif di mana. Ublew itu dia kena disubmit, ublew itu yang tabar banyak. Kopi yang tak perlu dia kepada publik kita. Publik lah